For no moment na akwa baba OTTV so and na yedi madu NPP for headquarters na da mense na mono no enne na NPP for omo eto aba yi obi obedi o manim kan wo party no esa de o makọ akopre o mampani de bre no nti se na esa mo hu ya ha ye ba NPP headquarters na OTTV ne bibie be koso wa habia no be ne keso se de be brem bibie be koso wa habia de be ne keso se de be brem project na mo hwe ye NPP headquarters ewo asalam down o na mo jina mo ye jina mo hwe de koso wa hayi afina oma statia omo to omo abano ewo headquarters ya obe na be hwe hayi nkofo ababat nkofo ensheda emasa basically na aye tight security da aye tight wa papa mo fese bibia so be were ebe koso kama ewo ahanu musi nkofo tati aba mo to omaba line de ensheda enye tintinsa obi aba betuna ba ko wa ba to aba na ko obi ba na betuna ba na ko sa na ekoso ewa na central for so de ya bigua bibiri obi a pese onya bibima ne na hwefo ne na tifo so ehu bibi na ekoso ewa hase nti ha ne bekoso wa ha bia we ka shere bebrem na mahuna ekoso ha nti NPP delegate Congress na nase presidential vote na mo kono na egusua amo na oba so omo tonton NPP no enema so abehimugwa kama wa ha omo so afa adiwe hu eton edujwa kakra nti activities ni dey be na ekoso ha ebekoso bia so de bebre adafo no ma hu se na enema se fa ekoso ewa ha no si so ba shafu na mpani funu bi so ena mo kwan so eba beto maba hanu mpani ba beto na ba ana vice so ba beto na ba ntini security de aye tight ba pe de tight mpani funu na de na hanu mo ba bere mo beto maba aga se nti bi fika ka abatro no because security de aye tight papa amo hwesena ya be kama bia so beto fo mu abia so titi tifo na hwefo bia bebrem kama na on subscribe so de me sro subscribe na share na bia so onya bi na oyire on hwe na ekoso e wa hase sapepe amato na ekoso In fact, he threatened to be the party sometime back. He threatened to be the party.
For my president, now we'll try to for how they after 3 o'clock, whoever would be all then we will know the area power Article 4, election of the presidential candidate, Article 4. The election of the party presidential candidate Oh, sorry. Lisa.